sih. Sakit tuh cokor nyeri geder di tangarit. Udah ya. Gua hari kena. Hari itu kain parat belum kena domba. Ya jauh deh. Dia lah. Raras itu deh. Kukian itu domba. Tukar rarasnya, oi. Aing mah. Hujan itu. Bisa sada mek. Aing mah. Ampun, Gusti. Hese dicokor koromod kieu. Terus ngadon marit. Panas tuh ngantaran cai-cai acan. Bapak majikan ke eling. Kita nganturan cai der kalah tiktokan. Goblok panan. Bedas beak. Bapak majikan ke eling. Bisa nyangu-nyangu acan. Ini sama mana tuh? Ini pengaji di kita ngarit. Waduh parangna. Karena jemputnya gak ada terak aikin. Tunggu pula dia. Bingung, review mah tidak. Mbak, karungna segede gajah, ibu barengan saeutik. Mahal ya pikiran hirup. Kudu minum cai sawah mah aing. Eling. Domba hiji. Kedek anakan, oh jaluna tak. Ya kudu digawean mah ku urang. Ini reuneuh. Diabek sumpah pakai parabola. Udah nggak mau darah tuh domba nak. Udah anjok kudu ngaris berenang. Barang makanan nih kawas. Jama kerni. Isuk. Berang sore. Rokok-rokok acan itu tuh. Wah, iya juga nama anu boga
kayak gimana? Aing mah kopi hiji-hijina der kalah murag deui. Duh hese deui nyokot teh. Aing mah ampun. Menang sepide. Yang bakar tambah hiji. Baloba.